Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kemamlu Chera Simen Employee Union bentakas ngi kekat kendai terik unai tung arajar arpusau. Kalalum kerki hadian bakal mi kajing petha no Managing Director ke MCCL ban lum bat pan jing tho neki nong tre halor kajing terwa jong ke sorkar ban kangno ya ke plan. Habaya keren bat kinong tho khubor hadian kajing elang. Presiden Kemamlu Chera Simen Employee Union uba shan lang ding do uliat hu baka management kala khot yikinong tre jong ka MCCL ban wan shalong lingba ka shithi ka baki shuwa ha notice board bat hadin baki layo jingtip halor kani ka EC jong ka union kala rai ban let yikendo bat ka management bat haga jing yikendo ka management kim shim layo halor ka subject ka bathikna bat daitat menhendin kesni baki le kendo baki satip ya kata baka jingkot kadai halor ke compensatory scheme nakaliang ke union marmar kala lum ya ke jingelang pat ba banyak keren halor kani ke mat bad hagadi ke jingelang kila shimru ya karai ban nemlait soi shalong tat hado bakinda yo ya ke jingshai ke babiang kani ka di ka emergency general meeting kiba ni la khot namar bingi layo ka executive committee kiba lalong men sisngi te hadian mendian pada bingi layo ki penting namar bakadong ke khot na kalian ka management beng bai honorable magi director jong ka MCCL bangi naten apo sekretariat beng ba ka mod ka city ka bagi lafa abe ya po kan tersebut yakin nong freeway paiway kani kajing khot kalong ba ki nong trai namar ba ka di city ni syakan neutrik kakung ke city ke bangi ide pada kawasan tarik tentai kat bagi icon tersebut kalalong pada kakatnya tarik dari city te na kila poi sini ki poi kapal tarik te kemar bagi haban aten tidak kata daun ni nyo ingin ke jentem na kalian kinang prehi kolektif dingi lah ya ai jentem kan report namar ba da ka bangi yo bani kendu lembaga setiap komiti ngi rai bani kendu suwa mangi menen kesni da ka bangi kendu te ya pereng ketu ke kendu ke jongi ru na kalian ka management ha bakal pisai ngi kalau ni semilo ada ke jento ka batikna hak biadai bat ka nu subjek namar ba tak ada mendian dengan kendu nyo ek subjek kalau ba jing khot stay kalau ba nei ba ka dei halwa ka compensatory scheme jadi kata kadau ka jing lo kali jing tu kalau ba kila sukat plan tu jimlang no ka agenda jadi kata kadau mentaka sidu ngelayo ek ke jing penting ban pensai hedo jing kendu jongi ba managing director hak bangilayo pensai lang damar hapo ka jing kendu jongi du ngalai ka executive committee bad akan ngim simdan kan no kabinet ke ngene bad iru dan bak jento jadi kata kada kolektif di ngelawan ngelayang be da union teli iwei pewei borokai kan por angkap api press media ban penpawi ya gini ya te kompa kalong hina du ki por ki malai du na maring dan bak komiti ngelabu gini ki kirai kemar kum kajing penkre la kalong ka por ka bantahan la kalong ka por ka basawan ru ka por ka ke city ke bangilapa asa ka management mo haka biadai bakal ni kajing jongi kinok tai ka tung ke city ka apa tadi kung jual ajar apply aba ya kan ka others ngila to si managing director jang kamu mu si rasimen head office long dia kan ka subject ni la chuto ang ni ya ka biar es ka kolian hansiet namar ba ka biadai ba ni ka kalong ba ngibu pagi pai na mangi ba ka por ka dong ka jing ki phalo ba yi kinong tai la ban pensong no ma ding bagi romos ka mi kum to tingi kum ka yeng hi bro ka wei bagi nong tai kin biang ka kilong kinong tai ki ba rem ne ba kilong ki ba thamai ru kelum lang ni la subu i kini ge point ki bangi buang ni ka kum kan ki sti ni la pha bat kam ju ru yang ni sti ru ngila pon poi wat sia ka office jong honorable chief stada pangilai kendu i fiscal meeting rengkat ba ka executive committee ke jong komita ti ki panyang ni kilong ko long ko ni kalong ka ba tada kadang ka scheme ka baka penmi na kalian ka management na ni ke board jang ka government ru kalong kandai si posnem kata ka proposal na kalian ka jungi suggestion namar kembang nilai i mensua kalong ba ini ka previous BRS ka bagi implement ada ka riu ka new kom tu ngi ba ka ki ai ka di sausnem tenil ka mod ka tu ka di ka free salary bat kiwi pat ki dius ki ba pung nong tai ude ban yo ki hok jong u tenre na barba kadang yang ngi lai experience na ngi ka jing ja ka bam suang ngi la yo ban pun kre no kan ni na kam tam ba ka jing long juga factory menta ka long ba ki la stop la shut down su sport jadi kata kadang ngelabu yo ki ka si posnem pa pun ka ba aru ngelabu ang ni ka long ba la kum ki nong trei pada kiri ki nong trei ki ba trei dang thamai ni lagi nong trei ki ba rimru lagi don lagi jong ka service akapur ka jong kiru ngila
ai ka jingmut ki jung isor ka bakam num dei ban ne ben ka dei ban ai de kinu kilanti la ka long dah ka dor jong ka ko dan han siet ne ka la ban kan nu ka skim ru kanang baki kenio ban yang ya la jung ki jap na ka ka fushor ka ti bat ka balai ru ka skim ru akan ka por baki ai ru ka de mo ka de ban long ka bereti kana ba ka wei ru unum sa ino nama kata ka dau ka long ba kenio na ka banta ka fushor ka jung ki la ka dong ki ba nong trai kemat pula dong pun ni lesti kurang samlaru nama begini mi asu ikilat kenti banwat kam wat jam lada ka karta jongki kamot kalakot bat ka basauru ka bang skimang ni ka deban introduce ka long bangi kwa da ka sai kedaru ang nafi ba ka deban long bai tang season sio nama kembang yo I ba ka tu kapor ba ka BRS ka bagi keran ni ka tu ginong trai ki bari mensua ka lino hi arja kan dia kan yo ngai I ba wa ka tu kapor ki ba pri ki long panik ada kilami na ka kam nang ni adien ba kila geran ni ka tu BRS nang kiliang ki ka bor balur ka baban yo apa di ka pisa ka jong ki du ka long ka bajun jarsat dede kan ka por kum ginong trai bat kum ka union ki ba pet ya kan ka mentangi don ni kan ki bro ki jingmot ki kanang ba bengi train na ka benta ka bet ka biang jung nong play baru juga por ka bet ka biang na ka benta ka spend ko bagi play I na du kisnem arja ka pra du kini kiski ki bamenta ngi don ka ji telang ni pipi ni la julai sa kami jang ka sarkar ban yarap ya ka management ban ya terkolang ki kam ki bengi kendu tulom na du ka por jung korena ngi jolong ban ya terangkat te no ngi ngim ju bang ngim ju ya ya ka management ndai teng ki dong ki kuas bagi ki ha ban ya beteng bala ban yo jarap ka management ni ha ban lai tu si ki bor ki bakhri tam independent trikum kinong tay kibadani ka hok lembah ka kerteng ka syati jong ka mamlu sira semen employees nyan nama kan ni ka union jong hidup kam de ke bana chukha thamai menen kani ka union ka bala establish ya karu lengkap ka po bala establish kan ka factory tingiring sebut dia ni ki deti ke bakum ka kendon ke bagalabu lembah kan ni ka union lembah ki labu ki mati lembah ki men barim tingiring itu dua iru bakan ni ka union kan nang yai imru kat ba ka fak company kan nang ya la shalashis ni Dede kata kada ni kada kejing perso ni kapuang fi kada kabu yang ni kemolong ni fi. Dede kata kada ngi dakwa bak ngi dakwa sisa ni kapur. Kade tang leng bak kejing kan tang bak kejing stu jingbot. Hakani kadi sen syar pa ba la kalong ki bor ki barit lagi long ki bahe. Na ka banta kejing to jong ubuan balang. Ngi so bagan sngap keng ka sor kaing ni por. Ngat rewat mangi du ngi sngap lang keng bar kaliang. Kandan betang kejing kren leng bai. Discussion ke bang yong pi nama lasain dur yang ihang nunggu jeli berabor kan di betang lembah kerja perlu jumut bat kerja keren banyak su jumut ho ngipan ni asi menta nak ni ka poin ke bang ibu le asi menta si posnem yo le asi la ka wan ke jingkhat banyak kan le asi lam la mang nak atas posnem dan ni dam le asi kumta ken kemut ka di bandon ken kerja keren ndai menta kawan pada kong sausnem di kalong le no i ki meeting ki jongi ki jing pelot jongi ki bor ki suar bro khat kasi wan be ka city la kumta tekalong kabu jing e ri kinong tay habang ikit e kam namuta kalawe jong kinong tay kat bakan union kadang don namar kinong kingpat si me khliap i kan di union tede kata kadang ngingin long tengin long tang kum keskum man pe yangi ndeng hapan ai service nam ta ka ba kamer bobion balang bar juga por ngida burom pada ki bor balor kembang jite kat bar ki burom du ya kan ni ke bro khat nyimpat don kanu kalap lah bat empat don kanu ngene persya kata ka komiti ke bangsa indur ngita iki kam desa sisian mengi apil ngida kerpat jur iki bor balor na ka management na kaliang ka sarkar na gibor ki badon ka jinya dai bakan ka factory bakin soba bakin pelam yang kini jing ke jung ginong trai kumbaga menta na mang sutu ada ka trai lang bat ka jistu jimot lang kambat ngila man ong banjob ya gino-gino jing bangi ngidang kumangidam menta kanang bakan numara ingi ke pisor ka jongi ke badum dai nak kata sa sisi ngako kerpat kan kam ko bagi we kini tunju bor bagini ko aburam ne ko ngi kimun nang tring pi akalama jong ka union ya kani ke subjek ke bangi kendu menta anu pi tosi soba bapinra ya kani ke kubor bapinya tring klem kubor klem dak ko aburam ngiding nya don kat bapi ndak banta bangin job ini ke jingi ya bagini dong tring te nga thai pila ya ko makalong no banya ni na kaliang ka ne ka union hi ngim simio ya kado kono ko official kopi tebat ya kadi kajing kodru kalawan baik direct baik hanut tersebut baik syaki employees lengbakan ni kalius bagi labu barka di partner dekat kum kan ni ka jinam ting ka bangilarai menta mengilayo manisong misisni na ka menta ba ngidang pensangi lang borokhoy
Okay, bat mentang ni yang penting kalau rais dan mentang kan kakak dai tarik. Ba ka jing kuat ka jong ki nak yang kinau tai ki kuat suai ka jing siai lang ba ka jeng tho. Ba la dak ngila sutu kila siai lai ka jeng tho. Ka yu ko ong ni no kata sisi met ni sarai. Le sing salah ban le ka kam kat kum ka prosedur ba ka company ka kuat. Ani yang perpau ka jong piru ba mentang la kum no apa ka ko ki sinai ada benai lai benai kum tang ngidang ni lali ba ayu ya kan ka kopi ka ba ngira ai sia imani tor satu double chief ni star ban penpoi gani dak binge kan diulang nang baka step committee barak we ngila ai ya kan ni ha ka ba nak kaliang ke jung uru ular ba usale ya ka berangkam kata ka jung start ka jung ki dengi spinti yalade namar ba kali long adu mentar ni tua ka jung sia ko bagalong le sing ngim keno eno na nuru kay jung kuat jung hidu kumong kidak sokar panina management ru kalau ngikut baik ya kak siwa bangin bu ya keseng sola la kalau nong tei barim na kalau kita tamai ni la kalau nong tei jongki company kasih labor ni la kalau kita ini su kumju kumengidan ni pembalong pi la bakal sadon kata kajing kon dia nak kata sulong tangka verbal tak kian mo kampat don kan kan kajing tho dia nak kata kolektif di minta tak union borak kawe ke dalam tinggi la rabi kan sengai kan itu tak bengi ang nur adu nang ilayo ai ke tho kabasai in salah man ni magalong mentak status tung kinong tay gibadan hapok kinian lam nung tare apri singalaman ai kinong kispa ni pungut tende gidang don kinong tay gibadan hapok air fresh silong ru desi kila bandon lai po pungut ti toy kata agenda ru kemengi kenduk la dak di kinong tay na silong la dak di kinong tay na sora ru ngi supui kemar ka agenda ka ngi kenduk mentak di kejui ka cililong no ka jafir ka long bangi sini gidon ka inian but stay pada ngomong fi ni long gidon gibadan lang kinian ru tambah ye kan ka agenda ngakrai kala infi ulang hi namar ladangi ngidon kalau kanu ka benefit mo ka jing mentoy nani kanu du mentor du ni du lang kedu ya siam du kade tau snap ni kade penai ni atau trek ma tengba ka isi di hang tur ni la kerjai ba la da kadon kanu cik hot kalau critical ya ni kam tam haban kedu suai ni di iru la komet ba sakot ini stakeholder namar milik kerki atau kau sian tu namar ba dari iba po aku yang dorbar mah drive ya khang tinggi lah ya kerki cuma iru ila ong ba sakot suai yang ini bagi stakeholder indah lagi kot suai stakeholder ya ki sakot seperti ini di adu tapat empat dan tak kecikot hampir kondem ya kita stakeholder dihindai kami empat tak di ya takat daw pendong panik para tre kitchen numrai di lek pan soi kelumar tinggi kemen ba dei man percaya bahasa kan ini nampak office yang takat daw ni simi karai ba government management kan ai tak jauh ba khamsai nampak suku bagi lalu kloi ba lada kalau percaya anu kaduk dur ya kan itu beres sudah skin ku bangi labu wei ka point ikloi ba taru nila ya rai lang paginuat LP ba keduk ya ke hibuat dei tang isi yang bagi local representative ru sia ya connect tim siwa connect ei pagi persiang kita ya kata kala putih ya kiri connect man poi ya kita ka tong ka bagi mut itu